Tehnika je ovo koja itekako podsjeća na neka dobra stara vremena. A kad ovom šarenilu dodamo podatak da su sva računala i dalje ispravna i u upotrebi, dobijemo pravi mali raj za geekove i ljubitelje zastarjelih tehnologija. Dobrodošli u muzej Pick and Poke. Imamo dva razloga zašto smo uzeli to ime. Jedan je geekovski, naravno, jer su Pick i Poke bile jezične naredbe u ondašnjem jeziku Basic, a u engleskom slengu Pick and Poke bi značilo kao onako baci oko, škicni, dotakni, bocni, jer je specifično u ovom muzeja da se u principu sve može dirati. Otkud ideja za pokretanje ovakve vrste muzeja? Ideja je oboljenje, znači jedna vrsta bolesti, ja to stojim iza toga što ću reći, kolekcionari su zaista jedna specifična vrsta ljudi, to je jedna posebna dijagnoza. To kad krene mahniti, sakupljati, znam po sebi, znači govorim o svoje ime, to jednostavno ne staje. Nisam stajao, doslovno, meni nije nikakav problem bio ući u kontejner za smeće i izvući jedan primjerak kompjutera koji je bio zaista vrijedan. I naravno kad se to sve skupa, znači kad je ta bolest uzela maha i kad je to bilo i manično kupovanje i preko eBaya i preko lokalnih oglasnika i naravno na Hrelić, na Buvljak, pa ovdje na Buvljak, u Ljubljanu na Buvljak, znači i ja i kolega smo krenuli u vrijeme kad je baš i trebalo krenuti, kad su to ljudi nisu baš cijenili ono što imaju jer to je bilo predviđeno kao nekakvo smeće. Danas već priča malo drugačije, znači danas su već to neke stvari koje imaju izuzetno velike vrijednosti. Što još imate u muzeju? Krenuli smo samo s računalima, na kraju smo završili sa doslovno imamo temelje za napraviti nekakav tehnički muzej. Znači nama ljudi su u međuvremenu počeli nositi i stare televizije, i hi-fi opremu, i videokamere, mobitel, imamo zavidnu kolekciju starih fotoaparata koje ne možemo izložiti. Stare televizije, one 70-ih, 60-ih godina u Art Deco stilu, znači nama svaki dan doslovno pristižu stvari koje jednostavno ja nemam gdje više to ni staviti, a žao mi da se to završi, da to ode negdje u smeće. Jer druga stvar je kad ti vidiš na netu sliku ili fotku, a druga stvar je kad ti to vidiš uživo. I pogotovo kad možeš tu isto stvari dotaknuti, znači osjetiti feeling kako su, ne znam, naši bake i djedovi gledali crno-bijeli televizor i imali su daljinski koji ima žicu. Strast i upornost vlasnika doveli su Pick and Poke na popis svjetskih muzeja slične tematike. A baš ovaj riječki najveći je u ovom dijelu Europe. Kako ljudi najčešće reagiraju kad dođu kod vas u muzej? Neću generalizirati pa reći ajme super, genijalno. Naime, mlađe generacije je ovo tu zaista zabavno i zanimljivo. Staroj generaciji je isto dobro. Jednostavno njih fascinira to sve što je skupljeno s ovime. Ima naravno i onima kojima to ništa ne valja bez danjega, ali doduše ono što je recimo nama najbolji odvjetnik je u rating na TripAdvisoru gdje smo po broju ocjena prvi već 4 godine za redom nosimo certifikat izvrsnosti od njih, znači odabrali su turisti, znači ipak nešto vrijedi. A koliko vrijedi uspomena na dane kad smo bili djeca? Samo nekoliko metara od muzeja starih računala nalazi se još emotivnija kolekcija nazvana Muzej djetinjstva. Znamo da su računala bila vaša strast i sakupljanje istih, je li ovo možda bila ženina strast pa je ovako nastao ovaj drugi dio muzeja? Dobro pitanje, ali ne. Nije, ne. Ovo je rezultat jedne sretne okolnosti, nazvat ću to tako, s obzirom da smo tamo, kako sam rekao, već mislim da se spomenuo da smo tamo imali stvarno velik broj događanja i jedan od naših planova je bio i da napravimo nekakvu izložbu posvećenu u djetinjstvu. Znači, pozvali smo ljude putem društvene mreže da nam ne doniraju, nego da nam posude svoje određene uspomene na djetinjstvo, moraju biti autentične, svoje priče i u principu cijela ta ideja je pala na nekako plodno tlo da su nama ljudi jednostavno poslali igračke, pismo podrške, ne vraćate igračke, napravite nešto s time i to je to. Meni se ovo čini kao puno emotivnija priča od one sa računalima. Da li se ikad dogodilo da se ljudi rasplaču kad dođu? Da. Jedna od zanimljivih stvari, recimo, kad dolazi recimo familija sa dvoje djece i klinci, na ovoj kojem promatram na ulazu klinci, igračke, roditelji već umorni od posla, a ne da mi se sad još tu muzej igračaka i povratak nazad, klinci krajnje razočarani, roditelji, ja sam imao suze, ne znam, salvete, Star Warse, He-Mane,
gdje ste ovo našli, mogu li vam ja što donesti, tako da su u principu roditelji su puno više prihvatili muzej nego što su djeca. Zanimljivih priča ima naravno koliko i eksponata, a neki su pripadali i jako poznatim imenima. Znači kako su na ljudi donosili igračke, tako je u principu jedan od najemotivnijih stvarno trenutaka je bilo kad nam je jedna starija gospođa, 93 godine imala, međuvremenu je preminula, dan za danom donosila knjige. I ja sam nju Nona sam je zvao i pitao sam je, dobro Nona, zašto su knjige od Ivane Brlić-Mažuranić? I onda ona je rekla, a ja sam njena unuka. I tako da su te njene knjige, taj cijeli set nama dan za danom nosila, se nalaze na posebnom mjestu, izložene su baš u muzeju djetinjstva. Zbog svih ovih priča i neobičnih eksponata, ova su dva susjeda, svaki sa svojim tajnama, postali jedna od najpopularnijih riječkih turističkih destinacija.